bab 63 ka riyadu salihin bab dambagal ngal no yewten at-tanafus fi adondirgol fi umuril akhirah fi golleli lahara yankoji ɗin wal istiktar e ɗuɗɗinorgol mimma yatabarraku bihi fi faade immorde ko barkinorte ko qala allahu taala ala dali wa fi dalika ko fi oɗo aljanna falyatanafasil mutanafisuna adondiroɓe hani adondirde wa an sahal bne saadin radiallahu anhu anna rasulullah ndenelaɗon sallah sallam utiya bi sharabin o addana no jaram fa shariba minhu o yaɗi e majjan wa an yaminihi tawi noka gaye junngo makko ñaama gulamun paykum wan yasari noka nana makko al ashiyahu moɓɓen fa kala nelaɗo makani lil gulami pay koy ata'danu li ene a yananayla an utiya haula nde mi jonnata ɓe mawɓe wontirɓe ka nana an ɗo taw kono waɗi sinelaɗo landi ko par ce que ko wonɗon ka ñaamo hana servede si o kanano henndo kono kadi ñaamete si eni hakkunde paykun e mawɗo ko mawɗo hana adede jonnede di paykun jon noon woni haaniji ɗiɗi nelaɗo diisi paykun kum ɓe hollali kun tum dictature yagal fi ɓay kankun ko kum paykun ɓe fukkay haqqe makkum ɓe landi kun kun yaani fa galal hulam paykun ko ini la o oye mi accata nelaɗo wallahi ya rasulallah la urisu bi nasibi mi ɓurnata goɗɗo e geɓal angal min ka immorde maɗa haɗana e goɗɗo mi mana a fokkitata lan okkorde min naw o e okkor goɗɗo o warrali ɗum ndereɗan ka ko mañalngol ɓeya mi mana ko barke nelaɗo kin woni ko faala fa tallahu rasulullah sallam nelaɗo allah yiltidiri ɗum fi yadi ka jungo maɓɓe ɓe maapi ko mawɗo duwa adede jonnede ñamete kono ko wontirɗo ka ñaama kadi duwa adede jonnede ñamete ko ɗon nelaɗo waɗi allah on waɗi yaha ara muttafaqun alayhi ko andi ngol en kamɓe ɓe toñatano tallahu ay bitta il musannati sabu ta ɗimmita ɗon fawga dow ay kon ɗum wada'ahu nelaɗo waɗi ɗum ka jungo mum tambi ɗon wadal ghulam ko onno kumpay kun kombo huwa ibnu abbas ko abdullah ibnu abbas radiallahu anhu fay kun kakkalahu wa an abi hurairata radiallahu anhu anin nabii ko ƴetta annabaji alah sallah sallam qala bayna ayyuba alayhi salam tuma nde tawno tun ayyuba yaktasili mo looto uryanan ko holɗo hunde o ɓornaki fa harra alayhi yani e makko ɗon jaradun ko wiyete kon jarad noona huntere noona tulde min dahabin immorde kange fa jaalahu ayyuba waɗi ɗum yahti himo monda ɗum fi tawbi ka cunci makko fanadahu rabbuhu azza wa jalla allah tedditow ɗum noddimo ya ayyub ko ayyub ɗum ko annabi ayyub alam akun emi laataki agnaytuka mi alɗinima amma tara fi gaye ngel yiiɗa ɗo mi mana mi okkorali mo ɓuri ɗum qala wi bala o e joomi an wa izzatika mi wondiri teddungal ma ngal a okkorilam ɓuri ɗum walakin ni sikon min laaginan bi an barakatika mi wata yondinade gaye barki ma mi mana allah ko neɓuɗa lan okkorde sa okkorilam mi añata mi feeratako mi ƴettay ɓay ko barki ma on ko jippinɗa yan rawa al-Bukhari ko imam Bukhari on ko fi hadise on wallahu a'la wa a'lamu.